Deadlong ripendang lok me thang jongjung a phanse tami nona kaya bangke toklang ke thekhen lokinang sot lapen irisim lo. Nona kaya huda bangke helika man pen le ka che songnang ji la pukali toklang a hin pen si che songnang kok. Lesi one pen can change the world pualam the Malala Yousafzai pen ningje pontang lo. Lesson si lakhain koi ratrok Duarbagori MSC constituency ke parlo Kohora Chandrasing Rongpi Memorial High School along HSLC asatlang ki pidona phai bangin koi ra phodo. Bonta HSLC asatlang angthek eklang ahut abangke bang hini betsi ki undun chora jok school aphan ki mesen angthek klang kledetlo. Nonapor isi mang humemi alam KAC Education EM Richard Tokbia hin pen HSLC asatlang angthek ke pamisen ji aphan pura ar pukedeng pen a school along an amithanga matla pen hamphanga songa tumpen humri damsi langchari damlo. Bonta Kohora Chandrasing Rongpi Memorial High School along Metric asatlang ke tok bang kora phopen bang hinibet ki unduna bangke mang humemi alam bino. Bang sojo Kohora Chandrasing Rongpi Memorial High School along an pherangkia tum humri damsi than bang atuma phan klardak alam the arjudak. Bang so hut ke thanduna tengke metric ke tok au somaratum school nang dun select pick. Arui school nang ki dun de pen danglok than bang atum ke than chipaduk teta than nak asonsi nang mandet pusi ke charli o somaratuma phan akoi people. School nahe karon kabar kiba korot kan thakile kiba thakile amar student bila khop mane niyomia nohoy aru aji ke janma nahile kali ke janma nahibo tenekwa aru guardian bila ko dhorok schoolot pothiaboloi mane aji nahile ba ek hoptao kisuman ketia ba nahe hetu nahile to nohoy aru hekhini course kani pisuai jay tenekwa hoy Pining nilitum iskola longpen HSLC asatlang angthega bangke hinupik hangjang. Athi pining abangke satlang ki en mate examination system abang larpit amatri ke charli klim sumaratum aphan kasik saknang dokoklo. Aningkan bang abangke bangso school alongpen abangke angthek misen puta than bangpen thanpon. Manai ebar result amar matto dujoni swali pass koise second division. Agonto ki hol agote enaka result amar nahoni ekdom sobotke bhal result amar ekinit thake কিন্তু এবাৰ হৈছে কি তেওঁলোকৰ মানে যেহেতু পৰীক্ষা সিস্টেমটো বেলেগ হৈ গ'ল না তেওঁলোকে বেলেগ খিনিত মানে বেছি জোৰ দি দিলে গম পাইছে নে সায়েন্স মেথছৰ বহুত বেছি হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছে আসামিছটো ভাবিছিলে আসামিছ হিন্দী পাছ কৰিয়ে যাম গম পাইছে নে তেনেকা হ'ল আচলতে তেওঁলোকে ভাবিছিলে ইমান উজু হ'ব প্ৰশ্ন পেপাৰ কিন্তু প্ৰশ্ন পেপাৰটো উজু বুলি নহয় বাকীখিনিতো যিটো এমআৰ চিটৰ আছে সেইখিনিও কভাৰ কৰিলে এমআৰ চিটত ভালকে পাইছে আৰু ৰিটেন যিখিনি হৈছে সেইখিনিতো ধুনীয়াকৈ মাৰ্কছ পাইছে আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কছটো পায়ে গতিকে তেওঁলোকে সেইকেইটা ছাবজেক্টত তেনেকৈ কভাৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল আৰু Diring pen Thompson terang report KATV News.